Paing tikin treskal. Shawloman. Sanglang lasna shell tikin ispe. Tamil cherle paing. Kulo. Elnor. Yoklingin na paing metlash ko shai ke pelchinge. Koshlienge. Ngali pan wala tikin treskal. Tamil cherle. Met ligi na katanta kliye. Katukuna katliye la ashi met ke tel life caslo wosa. Nakade fashion met. Te ke pelchinge. Paingkom shawloman engkom ashwan. Klonchin gat ke mollasha. Na she's pelchinge kon share like share. Well, Achuk kan share. All right. Kal machelu patruang taringe. Tamil chelif kangen. Kawader ngana. Es in California. En kat daw ng fall kat nga mga sige 98 nage siofuk ma. Desert. Tashak na, usak na wo. Muafi desert. Pangan. Interest kal alle kato ngan. Kulo malap. 70-80 ma Ate da check tale fall on of kada shipel duwe. Aun yaf, af. Anji ma kaga ship na mana fall si. Kal kulo koshliye. Kada ako lape tapanang katinpel na katsum na ke. Oni ni kesla lash kewa. Takana ke siya pro ni kesla shilti interest kal nakada sumne pinyonils. Naral tamil shirle. Dan tagarala Trump in pine metlash we announcement na yok may na nakfahiyac pe. Takipel chinge lain longol luo mo chinge. Amid ko siya lain longol luo in 1852 elos rola likia ako ka elos sonol to ko siya. Tingin trades kal kumizam force shit alto makina kumta fat na si chrome kasha. Rom singal dolu vastolu. Rom singal dolu fostolu pa akademia mo pa force shemit to ko siya singan isin missionaries slash ngan missionary with kalansap missionaries who's paying mo singan. Na malutut na uyiga lay yok na play. Ito ka kali ya singan. We chafla jebang. Nagadas tago, Tamil Chile announcement yokla tago. Shgain akata yebe. Kumeis forget 2024, 2025 ma spayat mission ita we all kya wikimeta. He'll spend many hours figure out PDF copy na ke Word. Paya Tamil Chile au cash ma sakulukum. Aro yan na kaywa. Forget project singan. Commute sisaklo. Nga mo, fong luo, ang nagaw luo, to legal tu. Ang del diga tuiste. Nga review live cast siya. Ano nalde, sasala mo ta hule. Mga fong mo ang nagaw to lul ke dito nga silan na wala. Kowos long matamlil sila lakal miyo metlas ko siya. PDF copy si tagay bang tigin mekil tigin tres kalusye taga ko siya men or olos taga sunol tamlil sila lor ma fungi ka siya inge na ako la share piang when witching etari nakatruang na ke fall 2024 som na ke winter spring summer 2025 now with that being said we're looking forward kadin we metlas ko siya for the next 12 months upcoming 12 months kaya kota ako masasya takang takadekaliye yan na phone siya 2023 2024 sin main speaker la siya tigin treskal dan taga kaliye
ke melutut na wo si mai taka ke tai ta sapta tolu fos tolu na ke singal chi el fa ko loi ke tuste met ko sai na vin go su ke live telecast lo ke tuste ke wik na ke wa tas ta pang le pohnfahiye le taka shot I la pluo taka ke fos kashngan fos tolu na ke singal chi ke tai ta sapta tolu na tikin tamal share le taka we cash up nga asyakin mga na mai ka but main speaker lu lasngan ka tikin tres ka na walang casual tamlal share le so with that being said matlas ko sai ka tesom shidal ko no na in gasla nakatanga na ke point gasta shel tikin tres ka na sham lal tamlal share le in Paing matlas las na gaywa nas we got kaun so ngai tamlal share le tikin tres ka kat fast na met Koel, wanang akalamya, namnas, we got kewa kada sunwel tikin treskal. Tikin treskal Yomala. kom. Well, at Paing kom nam selipan, nam stu Shirley, we shall lose on kewa. And Kulo. with we are spema uchaki Pacnacng. Happy gospel month, week. Na Kulo malab zingat ke mo lash kewa. Ana ke akademia, natigat fast na meta. But is Pacnacng cheke kasha, ke proy vagat fast na met. Nakdas we are at 20 proy. Kat si feed bepasta yetom, kat verlaat laas kat monsi van. Kat si sister na kelang si kat la leprem, kat la laisi, kat la check-up. Kulo malap na siyong kat papa kem si beka na siskilan singe. Kat in si feed beta kamatayan na ke rekman na tuf silominge. Kat nga siya siyong kat papa, nanak mo na swikat. Awi na naklas na kemulitilom. We got ke vare clash. Vare clash in fall na ke mab gaston simleke. At lang si aklen combine fa Kulo ke week singe ka ke malam singe. Ke pangepel si Paing wo ke wo sasya. Taga syun met lash, met mata lash. Finan ko siya. Taba mata tamaesh, ni me mata kiesh. Siya jesa fashikun ingain. Sao la shanga lalpungi singe ke yo ki finances inak shuk ke ngapek ta foi kat la kat uspe na flogo na ke anga dashwim singe kat plakin la ke spacing al na usina ses ngeng la hinda na yetom je ke kashalom en fakta kula mala pasyon ke lusen mo las na ke pel singe katakilen la kung wika pana ke ka singe kat price yak pe komunikasi kat wimat wiyash mam tayin belinasyo laki Pacnacng imat siya plan lash ma fastigi kat kalakailos kat price pe ke mat wiyash ma balam naslan mano ma asasin hospital ka finnain lomsi hui kyun pe mat wiyash mam tayin kabu kat price yak siyum kat papa naknas kasika Kestan gani klalo singkay nakilin ko kalan won. Ana maluti na siya singita ko kat inge nakilin kom. Ki wala na lom nakat ne litki ke belpas ta fay laliki kom. Kom siyak na siyugin gani kin molo lang na siya.
aussi chance starting to get more akmesasye akmesasye Pacnacng vastas na met multilom nunak nas wikut kashikat kulgat kimana ke magat kain faget kim ma smasalumak kalemye ein falnake mas masalumarlen akkayikat la kigat ta kalipsha kaslom kat masay belal fungilash ayen na kay wa maluot ulo ta kay ni we kumaya kasin naslo kaslom marlen na ta kayikat panangingi katakula inakfasye break motive to flom anakisir of sokat sokma in fact matal kading kanakilin na rek maloma alena she was by pele na kewa kading kan akfasye fall na ke matal na kinem kat papa atang si Kulo malap na siya lumalap pelang aflokon na years am nilipan tam na siya lumalap Tigin treskal kumkulo no malap ke point ikesla wana kadakal mi pianga tamnal shirley lataka in ikesla mo we announcement na na fahiyac na katfa tako na tamnal shirley na sakilin pa na mo itlashma include pa na akalin mo matagal liya comment si mangan All right. Well, tamnal lumalap tamal taking just call globeke proin sang igas lata ganila so in siya kikashalon god in wikut. Na Tamil Mitsi on Netflix, Paing ko kayo from Kailua Kona, pangasiye covenant partner lash, ali yok support yun si isang akfash mga dash kaya kashalom benipesta, Evelyn dossier Paing ko, walang besta bell, kloke kashalo spell na kaywan, na damdal sa wiyash ng Fox, ng Melissa dossier, Finance Sacramento, San Francisco, Paing ko, Now, viewers slash Argewa Kulo Ashlowasan, we can be ang host slash Mr. Lipan Welly, if you know San Antonio, Texas, or the main speaker slash know you got taking special track, taking the famous city in America, going to Washington. Nabagi ko sa bilang alap. Ako kung Ebenida, Finance Titan, kumalap ko ng kawigan siyang kasya. Now, viewers slash Argewa Paing ko, sa alap, aşkı was necessary fiyat casting goal 2025. Na pinchakslash na pagdanakan sa posa proyekto o kasi kikadashi pe kadaguf na sa posa at in order nila to way la may pinasama ng website class kung gusto ng website class kung nila pangit casting goal dot real life casting class click kasi nga naka-use ko na live sa YouTube na nag-homepage slash kung hindi ka si mga dakfashe and singa ba kumento ka suko inge na version si mga ashkan pa 23 24 ash printing version si kada ako na printing version si nag 24 25 na ash pa reading version si kalman si ben maluwangan pa si kuminor magin siye ke phone duman ko computer duman iPad duman ko ma-reading ke na siya kumin print or maging printing na ke or maging nag kung fashion aluwayan. Especially mga kadralangan namin, kung vinsum challenge siya ngayon pa ngay original sa mga kushay maya. Original siya tagay kushay maya, kung fin loyang original siya ngayon, na kung fin print, page ka na takin niya kle, o sequence, or order of sequence guys si page ngayon. Na got is PDF copy se na belawa kung ikul PDF format sa nagisina format nagimasing PDF nagi-word formatting nga idale fosek alupe kumin akswose na bagan si challenges lock ke fugash som lang avakin le tuste kachamne kabidyo trashliga digi lang me kung ano kun naman fayavon na kofof na ma liang betul lias kam betul loman samak na we fugash petligia nga hindi nga luo to lugal duda nga now we're casting goal 24-25 nam tay kawon limekos on ko sumurek ma na sa mga luo na to man tulin bashlo nga fa mga le kum matwiyash liang bem tulungan ko kumin mate fosek na flo nagagasing goal siya ngayon
Maaşı kat kuflaş ka koy ka. An mention nash na uyak shishik lola. Kume isla ka tamang kum copy paste yan na kaya maaşı ma portrait. In atin pa po si ilan tu lang si was. Na pangan maaşı kan tuwing kumpara maaşı kan na kumtafa ko in convert na ke in pange final copy siya. Kung final copy siya kung loyan na kung usa print ke shop ko print shop ni Microsoft Word ko Microsoft Office is smart enough to arrange your page according to how nake-takin niya suman. Na parang masila lola ingin na kat nawala mga nakuha tayo. Takin niyo si was kat lilash errors mo na siya fintraklasan pa kung vinliya kay siya week nga kay siya week nga katsigin mo si katsaposya nga in week nga de siya kay lik. Feedback liya February in week na phone sila display ke page kung hindi display siya so max of yela baka fintraklasan kat check yung mga in mo mga katsaposya nga in mga calums na sinmit ka na phone na. Nagsinsyak siya pa, ibuya kung Daniel Jack yung angat, malon ka ata, kung tisang luwe. Kung saan koyom na phone na, mas mayoki may suman, kung saan nasingkat. Ibukat sa angat, King David, may sima, niyang tap-tap-lan ka ata. Tap-tap-lan ka ata, usok uyos ko, sundi aning gal siya nga. Na may siya nga, David, toko siya, I will shoot, and siya nga, weepen na, tap-tap-lan ka ata. Na fact sila din lang, I will never give God what cost me nothing. Sabi nila mga siya kung mauluan kung pisang ko, yung na phone na kimalan ka, kilain sa plumasin ka, na pisang luwa, kung may palakin ka, tinila, o kaya mamainsewo na siya. Na banga siya pesa mara kat sisla pelash, kaya siya po siya, mana utuf-tuf, patala na sila ka, at katinakshik yan na kaya. Now, ka-check yung spelling, ka-check yung formatting, font type, font size. Kainin mga na kayo, in mo, manawusi, may tayong kanili, long ka lang na utuf-tuf lena lang ka. Pang standard silash, casting ko lang. Para kung kanili, website silash. Website silash, kati, full well yan, anak ko ng mga. Kat sista, mani na yok. Insang akmesasye mga may for walang government, walang companies, kalain sa po sa mamatala na the creator of all creations. Bang masing amash, ganda full wali. Malon ka at mga yok, timasyik pa. Na flow casting goal, at nagkawasan is, kung vision na is, kat fin siya mo, sa mga along sila kadak fin na checks ng mga nagawa follow nagadan ko upload reading version siya wayang printing version siya kung may sumnig website slash homepage slash kung may lila end siya kaday ko tila 2324 o na fact mo 2325 in mo kung maganda ko download yung maganda na kung yun naman nag-week to doon pang weekly duo. Kung kumkain snapshot September sinig lenolon ko siya ako sige September isa si screenshot ngayon na finshot mo by tomorrow the latest kita kan siya po siya masigan. Nagulamalap na siwas kewa may tuyas may atalani lash Sunya Arson finan honolulupain ko gulamalap launching cut Kamaili Cho, Paingum Nelespet, Klamalap, Tanya, May Cry, Kewa na assume Paingum Happy Gospel Week, Wigum Yang Pacific Jackson, Kewa na assume ring Sunday na. Na flow ko na slash up, tamalipan, pangay mga silyo mga shiruk, mga ke Tavlan Sin Viewer slash kewa, Klamalap. Kaya tamlil chile, kom kuno malap ke munia ke me clients up na tuf makumura kon orala na wana ke casting call sa na tas na ke yang ale yok pel kum tolla kat ke shui kaksakin gat ke munia kin clients up lomin pel na kayo paano ko makalimingan kum sangka yung na phone na singkat kat lakin siya
katlak yokki. Na we na tigin treskal kum siya met monia kin kalain sap malut tu chus kayo kulo malap ke oya mom del ching we ko was fashion yes nga ulan na machine asam na oya sin nga lie further win kum tolaw lo karshner win follow kaulu kaya katafana sa siya 2012 pang from ganyan panga etawila lunchers le ko move na California. Taing Belgia bena tikin treskel dam tapangon niya litiya 512 5512 41211 mga cop na ke lucian yes nyaw masumla na pakadali na ke aqua maga liye ke itawi all lash misheng edan na folklan oslong price lal tikin treskel ala som shun kat ke 1852 el fact la kan lata ka shomon pe context lan rom singal doli fos toluan pangan fos simatok shal from kuinata kadin follow takalikian ko siya ito na itawil me ko sas ko siya siyain ko siya asitawi longol siya na phone Honolulu Kona Ilo Indiana Kaplan lalal fungin lash mit ko siya mit kalain sa paru kain siya lal tingin treskal tamil chirle mit lalal fungin wes na kay wangay kap siya ngayon fashion na ifingat le malutut nam siya niya tingin na taga shamon na artificial maksikyak ke pelal pola nakada-apply mga na ke Oyan Church lash kay tawi mugugulash mo siya niya mga na yok siya insang kalye yes 2023 2024 kadinsuang na ke 24 25 now with that being said announcement magada wepen akyokye akinganye mitlash ko siya ke 25 26 kasing ko lo whatsapp esukya ke sitim line chemit 25 26 usye pel lash kadin yok pel lash kadin tolla oracle sap ngayon langas pe fash naro mga wo akyokye akaye siyeshin siya ke kalan sap siya sangka yes na phone na nage oya may na kadin ashke kulong manlap ke aslan mit na kayo wa Tawon liban maasing amon galangan academy yo nag standard listing commentary ane how so nag website la siya an nag nga share ke screen siya ngayon kumili le homepage la siya katrala section sila si Fena section siya ngayon standard listing commentary 24-25 kung click ni siya ngayon na uskom na ni kaya Amazon kuminis la na tum version siya ngayon bangan version sa mga casting call sauce kacharm good leng lang gas ko siya bangan masin that lus leng siya ang tako kaya bangan original source and bangan bangan primary source siya ngayon mag-casting call na sa tako kaya so nag-click castingcall.com so nag-order your copy today na uskom na kaya Amazon nam ko na auto na tu yok siya masing makin kaya sunod naman liban further win pangabel siya dawek loyang nag-start listing commentary siya. I mean, ito ka fancy ito nga babal fancy kaya nga sumla ang angigit lang na bail ito ka 2012 ti fat na siya nakaloyan ito na mana cash up siya pa in fact na bail kaya ludud pa something we ludud pa kaya sumta na o nagdang flashback tari ke makatuloy lang start listing commentary naka-fact na cash up yung sila may clash ko siya may matalash ko siya ngayon nagkitawi yung may lungkulan church ngayon sila na wuwus Los Rogan they are na reference mga na reckon reference book sila reckon may writing ang tipe na may wangin marala may David Cook in ministry over 40 years tilokan na alu pakantin train up disciple pastor pakantin far ilan si Muskan Pugsim. Naman liban, masin na bang gisong in wayangan, yok siya may clash ngayon som syuke na esa sinadawos. Naman liban. kay kulong malap ngan we ko kay wa akala na tamnel suyas ngan tikin polin kulong malap kasluman kaksaking katpe akay ko kulo na nga sumnal tikin treskal nandaga nana kay wa from lasha na nga taga tokol nga taga display slide si may usi si falalap ko na ke week ngayon na Sanri. Okay, bel nga da sumnal tikin treskal tikin kulong malap well global wala yok may fakek mo kadis nga gipolok ng vaccine damal share le
la kadin de sang luwe na kimalan gata. Panangara nawayen booklet sige kashin ko lang ilala sista bella lingan nawala. Should be project na ki website la sa we website sila smile kam tayen. Ang sila kum kula malap ke mga che me masuk au kum sista kengan. Na nake bel nake wata lipan ki kashin akaluman kum akalemi nake wiksingin nake wo sa se choir financiero church ang singan kain dafula mga kalim kilensing mga mata lipshe mit na talash ke shamsham kun we source sing island evangel se Ildenburg wim dangela as mosta se alice se dangela na bana ngara pe changa on gang al me kosh pangal fungi mo fossima kum sia ke simla ke osun jilal Mr. Snow na tokosha ma kibel si miles akalem yishbin takalalu sa vinen kushaya. Mga isla ki polo sham singa ke ipsiya pa. Tokosha ililyakin wallala. Manil tokosha si may ta look up to him nail ang Mr. Snow lang na sil manil siya kla nakiwalla ka na lang Mr. Snow lang Evin wonara luman kim ekin mat kolsi mata shak nak flat cheko nail ang wala wen nail flok kya is paypal si ma Mr. So sang na sige dal pa no sine enakkalem ye la asho ye ke puksil sang nail shukke rom singal dole fastolo abangan me faxival ma Pangan oya si Mara, enjim la elosin kan passionate kaya na fosingan kaya fakla inangan fakla la meakalam yan. Pak mo elos siya mawo, elos ti siyang si metkol fineno, elos na siya makulo. Kung pinlang siyang siyang si metkol falaet, nara mawo, elafa kaksakin ko. Pangan fosima, Buksing akalimye mo, Mr. Snow, may akalimin siya toko siya kaya. Nakadito alam mo nalang na pangan mit na kewa, siyang siya toko siya. Pa eventually, arch felony, arch yalu, arch benediction mga. Fak naftudo si Kipsingan. Palbangan na kayin akalimi fak lawusan, ngale, insiyawo, ngale ki ingan pa inakalimi la, arch service sa siya sige, Bakit ngasum kalingayak nganwi kunayak ken kashagat met kushay finen Washington. Mansi masasa finen ke masap maurek langi apa. Telpangon siva. Services na kayo mamda kushayak na sin metlash nga ke kofange. Inge na akademiyak ke pa ke masap mo. May sistema na kayo mamda siya nga. Hindi kayo social security may benefits nga na ke with ma or nag-insurance, apply nag-insurance. We medical insurance kanin mga tayan si mga som ke wiklo som sisla pelingkal nga yak nga pa inlotay lamin pakanan met lash maas na met lash nga inkan muguy ke na hinkain mo na selos. May fin pa met lash chaya ke Pacific Island ka samo mga ulit magkin na kat eligible ngin na kesiva na kat kabenrik makit. Na masikan bambang caregiver mit ma sang kasha singen na sin care receiver. Nekyash ma na tom singe enay nash mit silielo siyang. Na kelos ma som na ke level si ma in a 24 service. Ngay ashpe service provider ma urit level na siya. Mabangan masing akakalimin na ki siyan katurik maki I-94 lanmit mawangin nga rik maki sukan insurance lalos napak caregiver care receiver siya nga na may si lumay na yan ki may affidavit ka notary mga pangan kata mamakachiki ating kasha community lash ko siya yun siya kumala Tegi just ko kisya kusko ba. Alright. Kalmi pa
Even bange nga masih mga finan Washington State magkaifan na Abaya, state na kewa. Top en si masisisikla na way nga nangan pa kung certificate sila man na finan Washington. Washington nga na. Wow. Nakalme saklawan pa even bange nga amdang ngakan daliang nek ya mole na sik nga liang nakatamoy nga if when mole sik paano makunya ko paano makunya ko nakatilain na cash ang mansit naka-work magkit. Walang makulukya komunismo ani ke masi kum long sim tower. Exactly. Hindi kita ko sa work mag-work sa work mawe. Am tamo na su. Program na I'm trying to get this kasi the program na wo sa pangan. Igidan is cash isang diyak met clash. Enough months. Lumalap tigi just call fact. Lumalap tigi may na shuko wi fa kaya vindal yok to Washington nga. Daga nagkikasin ko nga kalam yan ang bala nagkikasin ko. Okay. The nembolo man ash. Nalagan shuko wi. Nalagan Facebook ko wi. Siya wala ka talik tuyak tigin poli nilta ng bala ko. Okay. Los nga kewa. Kulo walap tigin. Kaso na yok siya pangan. Lawan singat ke. Kulo malap ke announcement ke casting call sa natas na ke 24, 25 we announcement na yok si matagaral tigin tres kalingan ngalal fung may gatin pel na tigin chap nga sumday Washington nga makin pe Aran dali ko miyangin pe kulo malap ke aslan man nagawan ke pel chingen amnas wikut na ke slide chinge tukun na slide chinge nakada som neral tigin tres kalan da kam tawak tawak ke litilala context, introduction context, we plalap luma te from kin. Nga ta sonol tamil cherle wana ka dakkalam mi 2012 Fort Irwin Belching alim ta ka sa luo somne we Pasadena California ni Fort Irwin California takes about 2 hours. Even nga pa ka it take me 3 hours nga may low for speed all the way. Na follow ka luo pe. Ta masiel da fat na shik nga shukyan nim jenge section tuku Fort Irwin akan magina pa. Order of service nga yokshipe. Katta kagat pro worship kat ke may sang lars announcement we own in kaksyaganal na masyak luwan pa kaslan gat pa kin tres kalata kana gang. Masi shaflayan pa na kaslan gat pa kadinu som. Inte sham inte announcement a kaslan gat pa inuskat karangin katle Nika nakat follow na ke me line kat next following Tuesday. Na masing yok chupe. Now with that being said, pange kada si per slide si mat show na siyong get Tuesday in si per running years na ke me si fan na lap siya ke summer na phone siya pange fintrack in lemgat. Na unit aktolyo siya pa fintrack netok mabat. Na lesin aksingal tolu siya patas kan. Lesin shafla ke ya pang. Nasnasla ke shusla sasya. The washing of regeneration ke Kashmir kia. Wana sina lesin kan commentary na rakalam yang. The washing of regeneration. Na kaskuran pangan. Na si fashion na ke Sanri pangan. Moli yak le ke pakoten langat. Na marit kewan pangan tayo stolu na ke signal siye kita eksanta ka ke fosyakos na ke megos na swiya riti ta shakta ke kalang elangsilan god medlang ulas akademi aktari elang ikatle te ke sipen katenar mawo siyagatara el molikat le ke sipen pakoten lal sifena el molikat le ke ngon matal siya all katla in Asia isusla sasya mol sasya na shesh. Pangan kitex akadasum na ge lesinem tolu makatram kin get Tuesday in si bakas makanyigat nakate som sang mai ka na sin main speaker lasha tikin treskal pangan lesinem tolu takan lang kenek siya kadalwer makin na ke molela akluo Akataya la fakya akilenian maslon from ashupe wang shupe ke dielal pol. Akshafila orela shia wale lako in we ro
in we ero shama shupe magain. Roela she will la ko in we ero shama shupe magain. Now listen him to lungan na na distraction ma wang shupe ngai pa rela meta som digi ma pa yesing gospel sing na pat tamle tikin trash ka la daga. Usike introduction context listen context we ipala pluongan. Now with that being said, tamil chair le finash mashi malla lang amal kan na meeting asang Michael na sin main speaker lasha pelching nga usyo de finwangin kada somnerol. Kulo una värsta med. Kal tigin klo malap. Vlog na room dan Shirley. Dan liban el vakla regeneration. When na enlighten. So, casting a regeneration may tutut pa wala nga renin sang akalimbian na kaya mole sauces. If it pa kung auliak repentance, kung plug justification pa actuasiak la kung matukod actuasiak na siya kung liya mole sauces lang wait siya. O yes, like from within coming out. And like pa regeneration siya. Dahil sa o yeah mole sauces siya ng ekla anam mo kung may plug moon oye madon kat pa sanctification nakatawag with masagat pa glorification. Tingin just ko. Lomala wala iya vakya si larang haki. In naman ashme kadisya na ki lower shell singayin mo kalam siyesh ki vaksilalingan. Lomala tamal Shirley ale yokshibe kuna kalemi na simal from kune pa distraction pa me ana kadin akilin mo singi ale damay pa nga ba si mama ale tagapan na siya kadin kain di mo ekosla perlan talik penanatas nga pa social media singa the television show nga nara mga takata anain ale na me esta matan talik nata siya kapella losa nakikatsamam na get distraction nga menge matakata fusi me pellan attention ko mamakadin loing na kaya. Nara me mtawag singan kisam kunya ko el kapen soming kan kanausla in mashlon pellas na sin metlasha. Nara alena yokshipela kadin kan sam kun la el kapen usina sish mamae me tepen na ashfaku. Nara taka na siya kadindan ka ngatang di na ki mama ashingin na ma takain ikusen pella siya. Na ke ash mangantarya na tamil siya le kung fak piya nga mo kadin di sang luwe na ki malan akfashi malan ka ka sang sanglas na singkata. Kate tamil siya le kate apply for ka masinge nage distraction nge kana ke oyesi na ke mol lash nge na ke lalal fungi lash na singada fakya me focus lash ka din kain de sang mangain fusina naklash na ke mayok shipema da kana ke sima community kat ke met ke na ke essential non essential ke ma fashion ni anan ta rela peash mama kat na kain ke shali ka Cow. Globalab, tingin just globalab ke vaccine nga mo na just with lalal vung iya gidente excuse in mapakay makatash kaya. Fin kalmin vaccine pa fin kasan kat fak inge na kumata na kaya may kumang il talaro ngan parang maldalo fak may kasan kat fak kasi naman naging casting essential non-essential. Met tutut pa po los read ba wala connect na ke mama yok siya ke pa po na ke essential pa gaslan ka na ke pukon ngolon gosh virgin birth let me use in virgin say na kat na trinity kat pa ba kat when kat ngon kat feeling si sila ke mai kashan pa mama yok siya pa mama simbol lan sin mo ito na such sacrament sa pa siya da shadig matlos mo ito pa siya water baptism. Iligin mo, yokshipedal non-essentials eh. Nakita nila ka distraction nga isang shrey katay lit lalay fong bakit mas yokship? May kumar mga excuses.
may kumuse na naksaye mo. Oh, may na pa nga. Min, kumdi, by nature, maulash may ta, katsuk mga ifsyash ni sesha. Labahin mo makita fashkya. Kasi ba lang, ngashka sa buya, min, klik buya nga imdalik TV, football, na nga, kaya, nga tayo may kati, awla ali awi na lash ni senge, kitan ali lomam senge, may kitan mam dalik football. Tako. Kasi ba lang, kasi lila kaya noyangan insan, gufas la mga si mga yokshuber. Na may kumlela, mama, yokshuber na din, ala yokshuber nga insan, gufas, insan kol mauloman. Ama, tingin just ko, fidang antamoklak sa yaksloman. Lamala, bangan me, oya si mga ki, inkalam ki introduction siya nga damalipan. Malutut siya nga, sam-sam kunyak na kaya, taidas, pa, lata siya nga simusyak na kaya, na en siya ma, sam-sam kunyak nga pa, katama krite, na, pa malutut siya nga takain, akalim ye, katama matakain me, ak force matalal fong i-financing man siya madal mot ka nga pa anay ale madal nga taik le anay tawsi me mana pen agakain bakit ndape kapen aleloang naki maasi luo sayen tamal jelen ma essentialities naki mamakat fin ale takaini ngeten di mo yokshipenge siya pa nagitakwin sa masaya malakalimye naratay ta sila kalimi kay guest na siya naki lata siya na siya ngefakla polel guest na lang may choose for la weng met Christine siya utak na kieba may ita kay kaskas di strong den lalos Bakit kita mamatakain orela agakain ka kasi church gamit kriting Ini si ma lakalamia pa. Ini na insikalya ki shamram lalo sa. Ishbenelos ak fosi ma din siya. Na fonsi ma siya tia falin de tia. Si pa elo sara maingin is mani lalos ke. Kalme pa dalara inmo dia. Na siya sin metalo lalos si fenal fact. Met krite ay los kaskas kikia pel na kayo. Elos ana ko solem na kinimeo. Elos met alshangesh kain mo. Kas na pa si Paing yoingi kung inawala na kailos talalal fung ilalos insiwo sa pai. Na jiba shamram ko na elos intia si fi loang na ke sham ni shong den lan metchu. Kana ke masap ma ako gisin metcha for laliki mapai. Mga elosin pesangin na infisin nastolos. Laksa vilange. Mana ke wan nes na selo senji nes. Wangin manes nes na selo siya fucking cielos. Elos sila lalfungi ta ak fokyeyak ledari na naklalo sa encielos. Ke polel simwe el ke met maritia el ke los ma lupsha sim sila na saldaitas nge. Inkain exercise ma simain si lymph self-control mol milos aşke ilkin alena pakasin katlines in aşke ilange community ma fal na ki maluti paye na ilange luti mukul mata talosin esma etieshai may machevin shai kadeta layoraro sham lanet paye elosin etanana isvena karin no yelos elosin no kyak inulal fungi inlang si ein mateng ay ben luti mataen mata ta mol lalosin matal fal na ki mataen kalen sa plan lem elosin tie utakin mashon kamel mashay elosin matuti ke mawo pa elos raka luti mataen forsin lang sim kulta melos etalik natalos en si fena lieng o yen mol lalosin nas ya kalem in karangan ng mulom silos, inakos mukul ta maelos, tayo wangan ka tayo na may kas mo ito, eka in fact inakuluki kaslan ka.
inoya si pe na inge komin oye pe kafe na sin kul for se lo sin si fe na lieng oyen mo lalos pange katama mapolel direct attention lal at idas na inkain akkay may ta inkain alana ope authority inakfalat si mama akwa kisin met kol na inarorek mawo inalena me ifal ilang kumin akas makanyelos pelosin pasisel na sinmet kol met walfalat pero na iklal ki masima Mr. Stolfagsil siya bako siya ilang inak solos ako lang naramawo inoya na kewa fact na silos ta elosin tia fact kas kulo kia katay na may elosin tia misle elosin misle ekalang fact bat na sinmet na kewa dahil masimak kulo ke meta pa insu ko ye may fusi kamamay distract ye matlalal fung ifinangkrit nge inkan ngat talagi gospel pangen mamatagaki ma kal ngayak ke lesson context nga na vela nga flog na sin metloyak nga metigat som na ke ipluo mas ke meluto to tamle chale tamle lipa pangan kata mama nga istagi me lesson context si mataga na sisma pole sham na sil siya tayo taski takasing kritik flogun pelo siwas Liban ngay sommet ka faga. Fast na mit, fast. Okay. Kal tingin just kum kulo nga ba kum na kewa mama yok shipe na ke may nanak siya ngayon mas nang ake kiten loyang na ke yok na ke listening context siya mo on guest listening commentary ang election na Paul may mas sa commentary siya election na all godly leadership siya nga tram good na ke sapta se first maker siya nga godly leadership ba may goal kung may na ke may nanaklak kung gisapta tuluan tingin just ko lila ta ka akatay ito na aspe sharp siya nga ke naro kung may ritian kung may nges nanakluman na ke sapta se first maker siya ma may goal sharp nga pa may mata ba may elders sa gasing siya elders while aki ay mashed lolos in karang ano inaksuwas sielos pange may goal siya sharp niya kisapta tulu mga kumindisya loyang na ke so I think it's showon na tari ila ta ko pa ka yan like tabaliwan baka ni ipsi na ka kesang weng mamasting ina Kal kum kulo malap tigin tres kal ke kum daga ke introduction chengan na we akyok ke loman tamil cherle kada karangin pella shara kada so som na ke ipsi medan tigin tres kal kada usut pella kulo malap na ipsibet nga taga kita ito stolu first stolun ki alkos tamna siyale tamna liban glamalap kat som nage me first sak tolung gospel singa taga inakes magindi kat ki maingi na alef falyam penagi me malamin wosa siya singa kita ito sapta tolu singa first tolu singa Sham kundaki Milo Sashke situation lalosa. Nara ke merit singe matawagil fact mo mit kato oye pelalfon siakos etafung le. Katakalan sa balongwan ikoy kainin mo yak purpose. Kat kana nanakuluga sok. May ta siya nga ekot oye pa siya nga los. Na nasil Polen kain akkalimitaitas kana sinmatritiain kan liek kalan gospel singe. Masimail ki ligikatikanin loang na kaya pa. Ilange. Ilki oya singe metri polel samsam kun kalan mo sasya. Ilakkalim yo yelan molini koe lan maita. Elosi inalena kalen. Na kilfa ko ingiyo, eloye pe akes makinye lalos ke faklan na sin walil roma ke
Ilange met na kewa rek makulu. Rom tolu fastongol tolu bange. Elos na kewa tia shun lapan wole na si makadel ako na silos. Wangan si siwos. Wala ki masmos lao fa. Wangan si machiwo si matangat. Pange humanity si ma polil ki akkalemi fa kat kandiyak takalan mo sa singa. Na lakkalemi la kat na kewa. Ki polil fa makat na kewa. Eliselen ay pe eliselen pataydas na ke. Nara lemdalak sila nge polil likshin na samsam kun kat saman ke faislisi. Oye ni kwe moli kwe nge ilmatawak ke romsi faslong leng ke tolingol siya lang nge. Ilo sisis lagi kain kuluk na kewa. Nanak kuluk, rap ko, wendish. Ilo saru lenasok, akmesasye ko, katashi ke salalel. Ilo slashik. Kaskasin akkuluk kisisin siya ilo shangakat, namin kaskasin siya falet, fulen, ilo skinegin gene ginalain, siya ko papanin. Ilo skufla na akalin inashlo mo, makuluk. Ilo siya liyeng ule lalalos. Ewan ka lang pakudan lalos na sinmay. Polil the fact na hoingi kikainin feisty sina sin walil koren elang kusar le na ito lang met kulugo fatia we base ki toko shailan gat. Nimit kiabal ko sifena madurek makapatol. Ka alo na kimasulala ka kusho ko ora oya sa falin marton mukul na sin mukul. Ka pusapas, ka rap, ka shoy, ka kaskas akulukimit. Kapusapar sa lalal wangan sikanin mating ifay base kit toko sa island ka. The humanity ma kemuli ni ko ang polil kinalin na kialamun me. El tasman ba nasin magkelatia. Kikelatia mi ko singalian ko lol siya lang Kapasong lon ko siya nilang rik malani ko arle na kialam ki pakosulo mafok o yes of al martun mukula matayan. Alo na sin maslalay nut Asangay amay lemta kaskasak nak nanga kesifena shrelik si makatsamon na idipasif na division siya esikasak kas. Sok shay wawon inge ngasinjin kiyakin kos nge onaking aramit di lemdalak si bang and ilo siya inge fatia usui me toksailan kat. Na katfinekta na kain malongol tolu mabahas ke lisinge. Naksinsiyak singe na pa asma katman ganla. Asma euros makuluskan sang ketsavan ma inanas ke. Ngamo pitse singale na shala kalen ke fais lisinge ma inakalembi pa masima gospel remind us. La as ingene koya paspes ma kat patatang gimakuluk urala makuluk siya me ala na kuluk kila fela singe tisud pa na kuluk kila insiyas na kil matawagin siya man na ki ay wasi mga kalimil panataring pangi katama ma ila kalimil kasing di sa fact mo by mentioning the foolish person who stubbornly refuses to accept God's truth. Kas ko siya fact mo. Maasap, ilang, fact masingin si Mitkelati, ilang, skimot kimasingin. Katsam kem maasap, lalalfong iya, Mitkelati ya. Kus mitlalfon, o iya sinamat, polil fact siya tayo, tas si Mitkrit niya. Siya hindi ko usleo. Fact ya karula na kalem yemotovos ke misilan Jesus Christ ke saksing soko. Fact manasik masingi. Ya kusis ganlan kat ke kusarama sap kanya ke masap. Ko ke kus purungo wosa siya elalalfungi. Al siyak masingi. Ifa kusarula na lalfun. Pelak lul siyak. Kusta mutawak mulsa siya lowos ke ganlan kat. Yainge kus lang si
akmesasye ki kowos si fena. El fakla kain mo to inge ma silalan si akos. Masikein lain mama kat papa el aki ke shikasha plal. Fakma elus fakma elus etakat. Orik malalos si fena. Fastliki faklalosa. Elus matshangaya esiakos etia fali narakate na orik mawo. Oye pesing nange polil akkalemila me saklo. Lakkalemila oye nge orela pe meta loiseli dikikat. Aisya si fena elfak mo wena siwos. Uspangon mo makulu ka wo pangon mawo kulu. Kosi kalla losho nagkakalem. Kalem ke losh. Kursara mamukul. Mamukola ine mem. May mukol. Na pange oyen mem. Ke fas tolu senge. Katkan liye na ke oyema. Polel kinakiela. Pange mamakat may tapatatiang na kene. Katsomne falyang nagifakshila laisya ma. Mawo an edelba ma pangon makuluka wo amawo kuluk musiklelik mewa inge fosakos na kiitkos takain usi topsilan gat na topsilan gat nge pataga kalemila tasak takikalang elang silan gat metlang ulas akkalemiyak tari Illang ikatle. Tiya kesben katena urik mawusya katara. Al muli katle kesben pakoten lalsifena. El muli katle kingan madalsya. Ol katle inesi juste sasya. Emol sasya nasyesh. Kilang kalang yoklan alangat. Ilo kwaya mangan madal na fesh ke Jesus Christ matlang ulas. Ta kesben lang kalang lal. Kat faksuosya Urin God usui mon mapatpat sigat pinchakke. Olla le nakin kalem naki kindness and love of God. La fakya mama akademia ke fastolu singe. Kainas change of status sige humanity singe. Te kalme pafin mange kat patatyang gena wangen in kenik sa. Te ban final status sima akademia magat intrem na nakia. Ashin genik ma genik suma elusien asyesh inkain me aksikosya kiga taligi makuluklasha. Na inusien asyesh mulalasing Ilki akademia kaleng lala. Ilki akademia langsi lala. Ilki akademia na paye mangain mausin asyesh ngayng si kasi na kilalal fungilasha. Nara akademia ki mas lala. As pepel mit kiulayang mata ma. Lukkiki asikyak. May tatafayla ligikat. Na luo example ilusikia pa. Ilusike root luo. Faslongulan siya pa an example lan. Siya na siya aske chermayaya faslongulakos. Masike root kan pa ilfak lang na Naomi. Ilfak lela lemkat. Ilanakin siya uyal buwas. Pero laki walim kadilak pa yung lilalal na sin matmaul. Ewa penasin matmisya. Na ilsipin pe fak mugul siya unaftoto na siyesh. El pa siya sin matfalin. Force nga kun karingan kat. Katitala siya matay na wala. Kipayapala. Kilain lang lema. Root. Pasamanya. Ki maritsingi. Na chermaya mitpala idakla mitsivin lang si konkun. El konkun la eliteya el galam kay. Mayan lang sila on mabatbat nga oramaswas pwefin fela. Paing makin si uyiya nga lemkat pafak maingi.
example nga elta kay nakkalimye lapan kalenglan kata lang silal na sisha na lang sisingin nga kumita pael sa paya makiwan kulo kasi fan na natal nga Christ Jesus in taga misya in may kasesi ora ilakalimye ilara maingin nakalimye na kifun na kayo fasha kaspin lang kalang lalaplal kilang silal siya kalimya kin Christ Jesus masingin ala nakalimye ne as maglugam mamayta kan patatyang nake tasakta kisipin kalenglal na kaleng singayin kain akilin yak sismeta in kain katakilin na usain si ingan sin kain auliak narak kifak belal pol na sinmetro melange kasap kumbule sa kaleng lalap Paing mong freshland kat. Ya kom ti aklin la kadel kalanke. Sipinil kinakol kom na nake aulia. Samram ke nanak manas ka samram na ke akka singe. Taka pe katuti ke lang silan si papa. Kes mantea ke kunokon ke mantea. Samram ko niya ke lang silan si papa. Nasin me talik. Ora si papa siya mo, matawakin me lalmet met pa ni takika. O ke tuste ata ka na samsam kunyak na ke si me anain nen at fai si talik sinato. Long silan sin na sin talik si. Or na yok na pa Masuman pa na ke na si na ke talik sinato. Ngayon daw lela mo evin mo oswayakle. Panmol. Lesang na sin ka tinggalan sa pagka. Nara samram singa takake lang silan sin ne. Arsi samram singa mga standard lesson commentary akos kan ritike. Taliktan siya natalos nga ilusto jas ko natal dahil nga ito el scratch siya may pamperaka kada munun sosya. Dahil kufla nga dang sin nakiel. Kufla kalemye. Nanel singa akilin. Nakipel si malakalim ya kamp clean na sinakelo. Ilkoy na samram ilkuf lang itang nanasing oreng baon na orek kapunelal na siling laman ikya makatansak na sila. Manilila laman ale anang tatin na kwal nail. Rela il kafasal na inuwel. Nail fak lakas singi. Malang si kum na pay. Nalang si kum, ngayon lakum, wang masikyak na siya. Nalang si wal na siya nga. Ora, insi malalala ngayon kain, may akalin, ilora la mga si, anak na siya nga itakyang na siya. Nara, kadin ngayon baliyan na ki, lang si, lan na papa na siya nga, naski ngayon ang liban na ki lang si, silan kat papa na mas inmuli katle. Nangako me kaksa kanal fakya ke hoye singe ki ilsa pa mawin kulo si pananada. Ilong katle. Tiya kisben katay na rik mawusya katara. Al muli katle kisben takotan nal si fen. Il muli katle ki ngan matal. Sa ol katlein si susta sasya. Emol sasya na sish. Li kikatara mawo mapaya akalimila it does not earn a salvation. The katwinan kata na mas labangon kat katinara mawo. It become a way of life. I said me usifaxinge ki me ilange our righteous acts are like filthy rags that do not benefit us for salvation. Usi faklang ilange kat nakewara makulub finnarik mawu makatara fok na nuknuk fok kishipin makulub klash katoya na shama masla o
ukuk lagi inge. In fact, be makusnan ka mo makusaro payen na. Tarsak na nga fact laman urik makuluklowosin itaya. Masalala lowos fatiyak kain kasi kowos. Na fact na takala finne nakimakuluklasya kat papelsek na sikin akalimye pakotin lala na sish. Kata example kaya pa taka kimay ka itkos fasingalal ko siya fakla wangan siya pekato na kong olem God kung nanakmanas kimakuluklan metlom sa pain mole. Kung dia shuke kaskasaklom nito kung insewo win fact na sish lang si kawilom. Taka pagkatene liya was saptay siya kipakotin siya fakla kung pakotin kona nanakmanas kat finelik kinasyon. Nataka na siya ki ipsitok ne fakla samsam kunna ki washing through of rebirth and renewal ki Holy Spirit siya. Kita ka samsam kunyak masi nga masi manayin pole samsam kaya nga pa practice of baptism na ensi mataka kaya fakla saman nilang mayin ki kous baptize leo kous with Christ pagpagi kous ay back muli yak in Christ kasi pinlalal fung ilowos kikalan ka at yak muli yak imisya na fact nag-baptize singi belal fakla kous baptize den kapasyang na in Christ engi kous to ko mang dari molan Christ si Fen siya iya mamut kayak mapolel fact mo possibility sige cleansing singe aknas na singe man kisve singe fact la king akong ace may song sige Jesus Christ nge ke me kalang singe na mo ngon lalatakain me urek mind ka dinikul katle polel fact na sin mit korena lang oingi kat na kewa tulyak yakki ulen alan lem kalmelik masaya ki wangen ma afun matash ulen asingi siya masin lem auk ngon pa ikilkat lang na kilaman lamal si fena yok aligin pel na kewa na naki iklasing transformation singa ilfakla ilsaman kinilange oyi ko sin sisla oyen mol matalowos makos mol kanin pelmet mol sisya kanaus kos na kishpin kenalowos na kimakikiya insiwas nan kos inen arlen aksasya iyakle kos inen nukomang metsasya siya reklen laman God siya fakyakin mol paye siya suwas ematal. In fact, engi kos mol kun siya mol sasya. Kat parela mol sasya siya inge. Laksasya ipel na kayo na ki lamal si fen. Na kosin kay narulena ito oyel na paye. Kesi pengi dia si vil beas eklen maston met chu met chan met chu. Met kosla kamet tie kosla met los mola, met salalel, met kos, met sikosyo, na Christ payok sibe in mana kewa, el mol in kat na kewa. Nara, mol sa siya singe, kikat tamise, utaka na siya oye sa siya. In lamasa na, kausin si fen na, lamay kausan na matnise, na kimakulu, eko mol in sincere in God in Christ Jesus. Kalmayan pa, oyen mol matalash, mana kewa makatara meta, pa akalimia ki sivasingila, kos mol in sincere in God, tugun God, awlaw yengi. Na pan transformation siya mataka na siyesh, ma akalimia. Naki, sam kunyak naki washing,
akmesasye molsasye singe. Pitse si matagabema ngaliske standard lesson commentary akalemila ashi somnage foreign countries nash shonotchi da sikyak tekanausla water system lalo sa contaminated ye nige portable water nge wangen access lal dal nage na alakuluk mangene alanal pala foklan manol na fast nel falok na ke hotel na en sila na samchen sila len kan fa yule na pa washing singa ta ka ke el yule na ke el yule el mal kan pala anain feeling na sa sila Shaman masing pole shaman masing na ke el shama aknas na siya kle na report singim tawa ke lange elong katle tie ke shpen kate na rek ma sa ja katara in molikat le ke shpen ta ko ten lal sivena el molikat le ke ngan matal sa ol katlein ese issues ta sa emol sa na sir in fact kin la na ke lang kalang yoklan lang ka Ilokwaya mangan matal na fesh kik Jesus Christ but lang ulas. First ngay nakalimye na ke me pelsima ngonlan ka patati finmaita na siya kat fin som pain reading na ke pour out ke Holy Spirit singe kat ka hindi ke akalimye ke rek maluwo. First nga dit ko ngiskalay ko ka finne na ke faklan soil ke soil saptalu fast ngulal ko siya ko inge keurek malus ngalit ko skalal ko lugel va kange kadel fa paingi mga era kilin saplau nga fera tangan madalla kinta ko na fin met na kewa when na dalos en na dalos elos fa shulke kan kasla mukul first logo elos fa liara masingat me mukul mata logo elos fa may mapailan ka. Ako fin na magkalan sa plok, mugula matayan, ngay pa sangon lok na fellows in learning o, elo sa fa wipe, sulka kin kasla. Faklal so ililange, kilen lan lem ka. Tukun maingi, nga fa ukay lang anik, na finmet na kayo. When natalos, en natalos fa sulka kin kasla, mugul mata, lowos va may mukul force lowos va diarama ilorek makin polelrek makin ma nganasil tayo taas inakayel langon lan God epatati fin mait ma elakkalem yenge na el fakpela elosars peke na el fakla fin trak singe etie aktuar sikat Nakadelesi lang si lalingkat kingan matal siya may kitilal na sir. Inakalemi na spirit singe me el tako inaksasye inusi oye wowo matalal pong isin matake na mait na kewa ma-ace kaleng si langkat nge. In fact la Oingi kat na kayo peptides na kingon siya na kimano si Fon na kat finne matchu kamatyan matchu kat finne matkos kamatchikosyo kat ilaw kaya mga si Fon na inkat na kayo. Na fali naksabye ipsimit nga fakla takishipin lang kalanglay kat fa aksikosyo kiya kiwin kat usui mo mapatpat siya kat finsyak ke. Na Kirschbin lang galang langkat, elalal fungin Christ si Fena. Fakla, lang galang langkat, sele sige wangan molo, mait na kayo aksyo siya kimatay ki Christ Jesus, si aksyo siya kiyalos. Oingi masapat, likat yang neke Christ ilta ko, na tafakot ko aksyo siya kimatan God kilalal fungi. Kat nita kil tiki makuluk ta kishipin may sang siki
langgalang silan kat nge. In fact, la tasak na katita la kada laksiwo sila simet kisben lalal fung ilalin Jesus Christ at yakos masaplal Moses. Kat pe katalal fung Christ Jesus ta kat pe kain aksiwo siya kimban kat kisben lalal fung ilalin Christ at kisben kat akpal yemasa. Ta wangan met aksiwo siya kimban kat ilfinakos masa. Na justification je ma ak siya kat nge ki status sa si mo da kang mata ka ki lalal fung ilash ke Jesus Christ main kat inge na ayawala magat heirs taga nage siya lala kat benefactor ke makadel ulayla na siya pa akata yakinak sa fip singe fak mo ki kat manatol main siya ako lang na sinmetlal efa malash kat fawye pe in Christ ke makadel ako na siya the kat fin we Christ kayo kat fa oye pe wala din wala nala nakikat ay wala mo kat manatal makisya ulala fin trak silash nge elalena me usye na siya ngayong siya din tapan naki pelfasyo ora poil fakla tarak ta maurik la makay na pe ilange katsyash ngonlan kat yoro o na may kiti simit lan na siyes pataya pe siyawin katsipe na ki katapan katila na ra katin manatol aksikosyo ki la manos na fon ta finchak la siya pa muli katle na kat finli makat finchak na ke na tiya finchak si Paing mayen siya finchak na kimasya lietari kat finchak na kimasya kat tilie kat mongfusesh intapan na ilfakla manapay si Paing kisam-sam lala mayen sam-sam na sinana na sinel siya may kita fala in pasta sikel Titus mga penal fact na fact na sil Paul in kain sang na silen kain mata na ki ma takrin bay len kain lalal fong ikip nara lata siya ngayon ki inalek kyalem sil Titus len kain ito na ki human condition in kain kyalem ki human condition siya ngayon faisli siya lusikim dawek yeah na pa iltaka ki taka sila ki tukun faisli singe na ki kalenglan kat elang silan kat sham la taka molala sila singe ki langkalengla che makataro nara purification singet ka ki spirit lala na finrak singet ka na siyesh nga kumin kain tapan pa usi na siyesh me kyalem sima tolek fela singe mausye na sin matlalal fungiyain kain lalal fungikun na ipsimet ngan sam kun yok na ki polech ki nakataya na ki me oyelash na ki status lan may tamit na pa ilakalimi na ki langkalanglan kadala nefakya kadinte shame la ki masingen mo saf na kachap na ki mun katora la sisin makuluk ngan nabangan kalem la keep simit ngan pela tam la lipan na shelle ipsit ko to tanga tu in singa in chut na si was ko sin kain enlighten kya sa safan chalie me silu ma de kaleman daga kya ka tayelo sa lamala Kulo malap kya katayan tamil chile kum taka ke put in the practical in terms kata is yok na nage washing shoes like a regeneration jom from kunjam token kadera of kya according to scripture la wanain ang kat owol le keshipen lalal fungin lash ngon man kat ilyak nain kat na kat fashnamet akmesasye kat sano fin shakshimay ta ke
kalim tariff instruction ito. In the meantime, may in nakadinero, kadin siya sa kaya mapay silang kat in practical terms. Pangaki, ski lila fika toplum na kaya masingan. Kaya kung gulo mo lap tawal diwan, tingin just ko leksyon na akataya may nalaksingan na si kum na intapuk topluan masima waktin matay kimit kayan pa le oye singet sikak fin wan fin masinget sikya masima yoksprin sikan pa auliak auliak sikan sikat na ta masinget sikyak masima I've looked the book sisik sa law liman kan tasakta masing akten loyang na ke factual polling na silos la Kung shame na, tingin siya sa urban kasi, kung shame lagi ka ng oye singan. Siya mo ikulus, mtaan siya may ilus pala galiyan, ilus di ka nash kimasing. Ilus di nash kimawu singan. Ilus mtaanan siya, mtaan oro kayo oye kudu pa list, si mo siya kayo ng oye kudu. Katil liye, lakliyan nash ma katil na sis. Aspas katil iges lang. Kita mo kayo aske. Messi kay guest lang when natol sa Jesus Christ. Yalda ka mise, iges ang genek sa ko. Kita mo kayo we aske. Na pa washing, pa regeneration, pa aknes na singan, tako na kaya. Aknes na singan dagan sikyak, kot efintiye, sang lalali fung ilash ko, slam, Christ, lan met lang mo siya. Katikan we aske aknes na singan. Pa forståelsen illos shame lake. Illos betane gemta orka no yang min sap ma. Illos ang wen fin chaklash. Katina hewe. Lang ifogo gumten guguyaga. Kusta nile bankish bin Paing wusenge. Kus koin aske ma wul claim kadin liye aklen kusil olala ulas mo ilata ko lang kusil ilata ko gesta sigena gensa modi kusle. Nabasika ngayon, kismin lim Jesus Christ Painang. God eko into ko pulakin aknes na slasingan pa sharap so tingin just ko lusin ake palalan mo gulsigan il fok yige ko kanito ko yige ko muta il pulakin refreshing lalan na sa pange aten access mo ka charm gingen nakik mulan mo ng ako pulakin. But findia Islam Jesus Christ, ihalupag din ace. Oye wosingan ko, oye refreshing feelings and kus fears lashan. Mapalaban na. Belsi kung yule, tifukle, kung palakin palana may saslasi. Ano ko dahil na leksyon na sa asay nanakloman ko non ko belsi kung yule pahapen na nake mol sa asay kung nas auliak sa ng Jesus Christ shalom Jesus Christ pasang ela makulukloman lash mo ito nakatsakan iya nake oye sa asay belsi mo kat auliak palakin aksyos singan na mo aknes na singan ko umule singan sikya kisan lim Jesus Christ na mamulan mo isim like ekle il si mamadash gasas kuluk or oye kuluk there's been regeneration oye sa asese mul sa asese lal namaliban atbok lak siya silona top na lalisi Kulo malap ke top siya, kulo malap kaya kata yawo walal tigin fashion na ke pelching kata karang in peller, kata fashion na mid na ke ipaklo, ay gila if siya flashingan, tigin tres kalin ma photo pe, nara kat fa flock si pe wrap up tokon. alright Tigin tres kal, kulo malap. Well, mga din ipsiak dunga dunga ke fasya na kiskinal siya katash kita ida stolu mga din chin kekin na katwin really na ke ndak singayon siya na siya bak mo komin chin komin chin kom ligi may siya klalfon tak siya ulelois ke full meda ko akakoin halain ke masa maingin na kewa bulesh ewangan siya sangkasin kay pelsi kaluwo na sinmait si Sarah tayo na siya likin mas lulos
Na toko kumpa tia civil ay nga ni Eurolos. Ta kumitala may oingi may kuluknan ka. E makuluk lalos si fe na fakek la ilustafung le. Ke in sensin kekin siya klalfun singe. Polil fakt na sildalla eta meshi pe na siwos. Meko siya iskean. Na pa il fakilange. To orsmet bes yok na sin matsyu siya fulawen Christine. Siya utak nanak. E kieba meta ki kas de shong den lalos. Ene na insikal ya ki shamram lalos sa kishipin. Elo sak fosi madin siya unafon. Si siya masya. Tia falin tiya. Elo sa ramaingin ace money lalos ke. Ki pole shamram nge. Eki akalamila met nge met tuti kikiye. Na delutyak na ki church krite ya. Dahil pa fusi mange. Na ilusin te fulela kainin shamsham de shong ten ngemen masima taka orela pa el taka in the shalik met in Maston church nge. A house divided is a house in ruin. Na ora del kufla masaya in Maston los nge community la losa. Men madale na finashalik singe langsi singe. Eurik mau ko flakelen ya kinastolos. Na pangashi pesil ara polel shamram na siltay ta sin kain oversee di mga men conflict nge ka debate amen nge wangan shibe. While fakla na ke fin pa na ke taksya uleles mangen medele ta iskian ka anasya ka kain gimasap ngen. Na bailak sa fiki fostingo tingal sisinge lange. Tira o yenge, mane shaligin mashlowos. Bail ma sanggasin kai pelsi ka luo na sinmutsi siyaro. Bail na shaligin mashlowos. Na toko kumpati si vilay nga ni Euro. Di, met mara mange ya, kumak kalemi na silos na tiyawo. Na plan faksi dok nge pa, wangan la fellowship yun low miringan matsinge. Fakla ta kometa la met oingi met kuluknan ka. E makuluk lalo sa si fena fakla lo stafung le. Met ngelikina in win masawa body of Christ na met body of Christ pa church. El dalorela met ki church nge el dal nakanalos na in kain patatyang naki use uluwa ka upas. Nara samsam kunyak samram malpala in kain sinsin kunyak kain mit ma ora kain oyenge. Ito fact pa ki kasin bulwulal. Nasin matromelang mit lilia mit lala. Makay fesiwos. Tara na lo siya payanang inashishi. Siya furok lalal fung ilan met. Elos kaskas lain maliti siya kowos age. Nimit wala los. Kanan ka masing kanan ka nagela. Uy, ngayon lang sibit na kewa. Alinaki. Da. In mo. Alina oisin mo da. Kaya nga riti masing ya. Askainin ma. Mait nga. Nataka. Akataya ngayon. Kanusin na siya kanin kay nakilin pe. Nag-eurek mo. Fakla. Mait siya kuyas. Pwede fakla sin church test no ni kailangan. Mait siya kuyas. Katsap ko na siya was inin layam las Jesus Christ. Takusin tiyaw kwe katay na may tlalal fungi. Wiyo was siya alsangers at ya fast kun may nutilas na sielos. Na katfinnan kata na may si mayok matagagyan nitut singa pangit benefit ti gospel. Gospel singa usa siya singa Paing mo singa focus la pa in karangan may spiritual health na nalusi we members ki halusi. Likinain kain loang laki maya kakain kamayusin rala inash division mga insinsin kin kakindiak. Si sokas mga lutoy la pa
wungan mata mungo pretsyak inlom siliginangan mata akakain wi mata akakain nara mga takain akalimila inanayak matlalalfungi inaske aklinen kan matsingi matake katle behavior na polel ki akalimik ke gospel singi ingan sülpenakes maganyam taligdin kat matlalalfungi ki kalenglal takotenlal langsilal Masya usim molelana sish, ma usina sish, mayen mange ma usina sish, oye mol sa sisi ke ngan lal malaw kwema na simbatalal fungia. Na gospel zinge makifan na pa mga sima profitable ashipe na sinmetalikina taksya ulelisma masamsam ni shongten mange. Narat takana siya kading siyak siya. Laki nga ako mas ki church siya luo. As kat member ki church siya. Focus na siya. Ki gospel na siya. Megat ditike. Ka megat kay na ra. In kain sang unwela mamayata kay na relativism ki church. Na pangay masih gospel at takana siya kaya. Yaltakan ditikat ki mange. Masima yokshiba te ba katindi la gospel singe elusi na pai o yesasya na ke mo sasya si siya na kita mo siya lelak kalaminge pangon kat na ke metigat kain we base ke masinge katin four line na uli napangan ipsyak lu napangan mga ka in fact ke may ipsyak lu nge na flo ng pelan sin mitwiyak ngayon kain siya kun siya liyawi laman lang Kaya, wana tigin tres ka lakal mi piang siya, short and sweet. Lo malap tigin, kada sumnal tamal chile, then usiya input lang na ke ipsyak lungan nagat sum na ke kaliyalan program lo muso. Tamal Kal chile, kung wala to liban dig interest ko ash ka wait lachkin long casting tax na lang we kayo ba katren sa tax wasak na wo men context ke faxal polling ba lo sa maging tax ngan mo in excuse ko para la ka kain lalos lo sa maging tax nga la ba matad mo da rala o yung matad ba siya kain man rala or alay ni bash los nag-tax nag-mas ma kat yung kakain kin katuyak akalim ye en kat masingan ta ka me le fakya ka bashingan tinakakain si Power ngan kung gusto finli le nag-fin de medos up ta si na genealogy si rush ilakshaw naksi nakakita oye sen gidente fisek nag-tax uso dak fashion min na tax fact le an de ba kan kami tax poli na gidan line context and even kumli mo tax ko kumtakaw me an pa kapre ko kumin ko flaw ko line sa papangan masipol charm ko pangan masipol charm ko gidan der magin tax la so in pa oyes man orek ifisek national kain ba oyes man sang tidokun ka digidente aske Paing was ngaya men pa akagay lo sak fashion Gidan sisigay gidan te aske or mga noyengan ang men matan da rala maasin sin panata ng masya kan sa mo iba nakel Jonah bakit mo si Jonah il line with Nineveh in cotton lang ang los marke mo ancestors lalo sa rala sin ancestors lala na bakit context mo si Paul ako hindi tafong lagidan isong mo taxew siya dak fashion ke bed mask ngayon pangan masibol fa ngayon ka tore excuse siya the line pa pa pangan distraction siya kita delay la kita patatyang nagadi kat line makasan kat fa ka minti pa masarap kanya ka masarap kanya ngayon ba kung wala ka no yan wala alay in master siya na pangan masibol sarap kita may ashmet Fastakol, ak kulukilol, ak samangulye, lutina o tuftuflayan. Napay sa akin, may kumuloyan. Namasi ka lang siya, ipsiak lo nga pa. Kung may makan, or kan guwising nga, kung sang peluwalan.
Ato ko fale, flilla. Flilla eller min pagan oijala. Kuminti ka Pacnacng. Kun vi lärde na paile kun fin långsamt oijala ne fin tilti ekle kun skun käsillä. Vad man kan dra. Kun flilla proikel privanna fin chakapa kaatilen käljem tani siellä. Pangan kalmena sikkum. Te kalmena metsero kulutsi katna woswoslein sangilen na akkulukirat ko aktalfunjekot. Kain met marala kainin mahli oye insang shredik meta makuna kumputer makun ngon lan ka direct lan ka in akre kain met singan some chance give them the benefit of the doubt. If in lusti ekle kumpuan liye pal fangans pelu ma finja ekle kum flela wangin diplom ge when bella kum use met singan as forcex Darum masika chuwa misle then they go introduce then they go use ma mai fusek natlon maito kat finila masi fusek sheila masina in malin kada ma mista mgewan na fin online kada aske mas kada aklen long se kada ta ewangin ashland fusek ko alleen in natlon si Namali ban people mga kesang way ang akre na short and sweet sal just ko lumalap. Well, Kulo malap na sin mit ko siya las na kewa. Mit kalan sa puyo was ngayon taga Pacnacng kowos ta ngayon tayo summit fa mga inan sang kaliepe programa ina kalin mit lars yok na nasin kat ke lutut na wo makatlong ke pelche fashion na ngayon na tamnil chele am taga tuku na ting tres kalan kalie ke sham lalte proy tamal chele am taga tuku ki finar mit sa siya mataga na ke lisa kum akilin pe to namnas kan we go wash ke pelche ngayon sui kak saking kat ke mai kekla kat taga proy siyak mana ke wine ak fresh ko yega in takarun kat me na nga akalim na si wash la ting tres kal alay kekla yok we been a tamlil siya nga tamlil chele kes ben faithful lalos aru lalos we obedience lalos am tali witnessi shishes lalan nganin elos kaisi ke moniak lalos amasi ngayon taga wikut na ke ye kaliyan yesing na ke 24-25 cashing call nata siya Osli la tolla fongin cash ako la matlas ngayon diem target next week fall na osli la aru la tingin interest ka we got bell na kewa into ka akyok yung standard lesson commentary nata siya akalam niya kada si person na kaya the next 12 months mtake summer ka mtake fall sum na ke winter spring summer siya pakat kaliyang 23-24 summer ba kauling fall ay gekla next week tamil siya nga fin drakon taga may sang kasing kulan nito ka ulele ako lang na ke next week tangan week kung matayin siya long siya tafo sumla siyam kunyak me mulin may Christine ka siyam lal poli nakayal tayo tas len litimate ka Falakon man nake mapailan gatan nake wang sham wang shippe kumli evin ka tolla pela nake malan fela pa shisang gato may si matikin tres kali lakala me gospel singe pa yok shippe meto pa use maula wang masyaya la kum tak show kum we mema Jesus final fact show logo pa mit ako sumasaplan papatamok mit karangin mit mulgun masaplan papatamok pa show logo nang ako mas ke masing tila pala chiga family katrala issues la sa washing of the regeneration issues la kang online God nakatingin nakatash ke spiritual family Pange masimal ta ka ke kalim ke puklal tenel to ko sai ako siya fukfuko ke yotchi fan na pagatas kem sing ngon
ก็ช่วยนักมูลสาธิตเชื่อแต่ก็แค่งอนมันกัดอิงกัดแค่จะเป็นกัดลาลฟุงนี่ละชี้เจอแต่ก็มีเชื่อมูลยักษ์แค่มากุลุกลาปังแก่ปอชิงปังชุบเบชิสโนมาสม1852 yes you working a lo som la men ma wo sia pang gospel peng mo ke Jesus Christ tigin traskel from gin ke tustia dagi Genesis tolu for single megor dalta ka kon ba ye I plala plu ngai nakes makin nikat ke ma wo sing mit large na manas boy large in we goes God place mit na kay walas mataga na kaya nga they should be looking forward katin we goes for the next 12 months. Masing yok shbe katin okya na ke tu ko ke men shetan la na tagang pangaw malala. La tagang pushekat na ligi mawashing. Lo malap ke pella ko. Ay sumnal tamal chile wana akalam yana to ko yang kita sumnal ting treskal. Tamal chile kulo malap. All right. Let me show liban glumalab ke arulom in yang tagay last na uy kan ba chin kapas ngayon. Nagimakalim yeah. Tegnis kalina ita el pa amal pa saf la ko flie comments. Glumalab kung sa wikut tegnis akay kum ke mag en kumasweran kulo ke kumto casting gashigot. Na double liban el chumona tegin just ko akina fakta ko na silgel second la casting goal start listening commentary in mo fushesh la akmesasye na sin met ko siya kidan mo kan in mo spell lalo sin sa matawag kileng lalo sa gila ko was shukke factual being el second na el sign a contract na tayo sign a dari copyrights fully na sil ilan ko liang in mo te actually kaya niya ko in mo te kanaw siya copyrights Naro, oye sing ni gesa na sishmit ko siya yok na. Nasin mit laying last na gasin ko lang. Kusin ito le, oye ang da gigakin in aspel lash. In aspel lash kita luxury na loyang na ke tafel ang gasan kada mayen if in tafung le. Tafo ye sish, fin mga nga tafo sila ki makatel fako. May ito, uke, payosa na kimisa nito mabatbat. Nauro siya nga kimakat akling gilang ka na Davian Gaston katakat kiya ko inakshikerin na ke. Kaya na ganyan likson na sum na yun kat pro na sila in pa in lem kat pa igas na siya makitin fako. Paila kita ba kita mo asmakat ito nasakto ito clash o pating sulda ba ito palash ngay. Tingin sila drum ko lai siya pele mawula la ko mo ay na nukula fok si ko fok si yema don god finna ka ba no mga tulal na wo kasi kat sa falle na ki wula na lon god na ro kat finti na insena in sang ko yes kin akmesasye malan god sap mo kada mo ta kada bulakin mana upya na ki mo lasha kada bulakin insewalan ka des umnikikat. Para oye sing afak sap mo kato bingkat nuke na kat na plakin maeta na ke. Na ki ngakimi tala pang kat sing makflat ya. Kati na liksani na loan na ke bikum akshiketin na ke. Pa kapo singan. Bikum leila na nakuluk in folkle income. Indorela skälig in Mästlundmöten. Med kom lela ka noyangan. Men det for lem ka til gessen gereksing awin matake mawowo. Pange katvek Paing mo men nakiten fakla pa Paing mo. Paing mo si pange. Asma na wowo si ma wengin na sin meta na si kum ige na ash. Mesingan kat koin egin atin kat koin egin ka passion na sin kat flat lena. Na tafel is got vindt mogelijk dat vindt je tafel oena gegadel fangen. Para felang nget mali met Christian bising ya ma got long sin na non gomet got old elos kubuk. Make sa falle ore session. At tivan ki met kushaim gön. Afa na ke fel na fon. Fel of in mergin si na li met Christian line na los. Los li mo los met long sin na non go.
power of news major news channels ko kasi lala mo ilos akuluk yung mit lalay fung yo may ansing anon ko e foko fin pa da ka del wo malan ka da pa ko si was malan ka da pa sin si won sin me da malan ka da pa long o me ta e fo kakot me da ka tisuk na masing ako na ngan ba sap ma mo lush ba lock with Christians at yun rin na buhay nung na kailangan ka or may saya tiliye ka o naliye o iya kuluk lang or losiye mo papangan o ilan ka naro makunakum kat mas life wingi na kasi suk pa yung usin suk mowul o iwowo yung matan ka nganin mowul kun ngayon sumon ye an mowul kun met ngayon sumon ye an etafata ko tugun mo dali mol kunya sikkom yoksupe na ilusse mo dali ngan an gilem ham sanawan tuyak suk longgeleng lon kat ngayon longgeleng lon kat ba ese misle ese insewu isla nakuluk isla oya kuluk digi modin may tlasho parang mas mo yoksupe kat finitalik liye melonan kung vi force sana kung yalam ngan vata cleanse up ifum ta short na cleanse up ngena ifum ta sana kung di kan meda it was force or long sa si vena fini nga si vena bel force lang nga kana sten la mo tok aliek la pos met ko sai ngai ko met fin fel ngai if in kung force me lola me kung mata sana wa men in the end orek maloman Saulo man, mit kawak luman e somliki kung bel sa mga wengin lakas pa yaw man. Nasokta, kat, ilasana kung nabel na kewa. Naro, if inapangan end results yan, melola, katitay da kasukat. Bangay sa aming kalye sa nga kifulia yuruwasan, kung malap na siwas kewa, finukla sa aming napnas na sikke, le, nga pa, Dafo gaslan ka at sokta gaslan ka map gas pa isuwas katigan talay kuluk gaslan ka fanang ang talay kuluk lang pata fakat ngan pay lang sa fala at sokta gaslan ka pang gaslan ka map file nga kuminis kita isa tamaliban kulamalap tamal chile kulamalap kaya siyang pramin kalyaluman kada sumnel tigin treskal tigin kum nana kewa na umbrella point facility kan wale sisi na kifak lawusan fak safla si belungan damel Shirley manikin lame ke katlang siya kat kilong mama fit na kil mo lasha ka kat kilong mapay siwas makas ng kata fakek ko may yan lang sinapay pa in fakek ki masiwas pailan kata lumalap siwas kiwa ke tagaki weekend gospel ale ingandip ki akape pe mataka yuros ki asha mataka nain ang me facture ko ale kaksirin gat kita ni wala siya ako lain kali ki proe tapangan fakla ko na mo pel na kewa uta pela mo ta ke scan pushika di ki magat faka ta sakta long sisingen fakla maswas pa ya pas pe si maragat pa yineng at finge long masima orela katalena siya self glorify ka dahil ka ben wala ka tapong le lumala bakit pakla ka kal tigin kulamalap kada takol tigin iskali na pangamit mataga samla namnas tamal chile nga nakilin pengen na pat ikaw na siyang pat penabangan na tamlay queen ko sare amen kay kulamalap tigin Kulo malap na siwas mataka likiye was ke comment section nakmas kataga ni Brian si Mr. Fashilik kat kulo malap na siyum kat papa tumasing siya ke mataya na last na ke pinakon siya inge kat mo siya ke cash alone kaya taga na kilusya siya katapilin lakong wikat na kisafla lalatak ko lang ng madalungin wikut if actually clash anak manas
ossien vulvar kenugdugin maunnom, Gud fastna med kipelsinge. Kinen won the Jesus Christ, kaya plal fungike. Amen.